Hi guys, ida tu man oling khodom ha aji last din ase to kana kurule ase pura khan aru chukra khan to mahan maiki khan bi ido ki saule chawle ase to first ba last sak sai sai bi aru amni khan bi morom hoina first ba last sak sai sai de aru mahan eki lore ido ki saude ton milam ase de ida Kunyak ton bilang. unyak ton milam happy oling ko bina Happy Awling. pura khan ase ido kana kurina cha admi to takalina tide bhanna tidi kan bati ase ide semakan kan bati ase nai bi ine sikan bidu ila sati bye bye itu dishere mahan gina itu khawle itu dishe itu khai ase de itu tidi kan bati ase ajiro last din ase de man oling khodom haina aji last din ase itu ida pura khan aina ase utu de chukra khan ase đâu mà đâu mà lộc đâu là lăn tôi làm bulan apa sih Jaya sudah udah eksternal group ase udah tinta group jaya sudah itu. Kalau ni iki lori jaya sudah tinta group.
Pili ase de medic exam dina hina ase kina tise amde ভালো দিছে লিবি সায়েন্স অলপ ডাফ থাকিছে hina aru idia ki khai ase মই চা খাইছে aru mula viewers nge ekta duita kota koi na এইটো তো মোলা দিদি আছে মৰম বাতালা চেনেল কে সাবস্ক্রাইব কৰিবি আৰু কমেন্টস কৰিবি thank you de man morong khodom hoina idia chimchi morong aibo aru last de palang morong aibo idia khodom hole ase ta Maiki can be round green science de itu tuh wancing ase de itu tuh khotom hole ase de idia itu ina hala kurena khotom hole ase ta khotom hole time de tahan kana kuri na khotom hole time de tahan ina hala kuri na khotom hoye ase de idia alak morong khan nai ase khotom hoye